Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah. Apa yang beliau hadapi? Salat dikasih kotoran onta. Salat dicekik. Berdakwah dilemparin batu. Kalau sekarang ustadz berdakwah dilarang, dibatalkan. Tidak seperti Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tuh dilemparin batu sampai kakinya berdarah-darah. Zaid bin Harithah yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke Taif itu menahan, menjaga Nabi supaya tidak terlempar, dia yang berdarah-darah. Wallahi jemaah. Maka Allah mengatakan kepada nabinya di surat Ma'arij ayat 5, fasbir sabran jamila. Kalau tadi Nabi Yakub alaihi